Zdravo djeco! Danas se mali Med odlučio igrati i učiti nešto novo. Pripremio je šarene bojce i mali muzički instrument. Danas ćemo zajedno učiti boje kroz igru i muziku. Ovo je crvena boja, crvena kao jabuka. Ovo je plava boja, plava kao nebo. Ovo je žuta boja, žuta kao sunce. Ovo je zelena boja, zelena kao trava. A ovo je narančasta, narančasta kao naranča. Možete li vi pronaći crvenu boju? Tu crvena, bravo. A plavu? Tu, bravo. Gdje je žuta? Tu. Vidite li zelenu? I narančasta. Bravo, djeca. Sada će se Medo igrati s tim instrumentom. Crvena, narančasta, žuta, zelena, plava, tamno plava, ljubičasta i roza. Plava, zelena, narančasta, žuta, plava, zelena, narančasta, žuta. A sada je vrijeme za igru s lopticama. Koje boje je ta loptica? Žute, bravo. Sada ćemo staviti tu žutu lopticu tu. Sad udari. Aha, opet. Plava, crvena, žuta. Wow. Opet ćemo udariti loptice. Žuta loptica. Plava loptica. Crvena loptica. Bravo djeco, učenje je najljepše kada se igramo, slušamo muziku i učimo boje. Danas smo zajedno s malim Medom naučili puno boja i igrali se s lopticama. Vidimo se opet u novoj avanturi s malim Medom. Do tada igrajte se, učite i zabavljajte. Vidimo se, pa pa, pa pa.